Sukharata atau madakal katuru udina mapasang ikambrak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kibban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Kafa bil mar'i kibban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Rawahu Muslim. Bitur Rasul sallallahu alaihi wasallam kiasana andun akapamukeg atau so kapepenutulanian kolangun amian gen. Kiasana andun akapamukeg atau so kapepenutulanian kolangun amian gen. Mana ini mga urip Allah na tao nangon din na pagkanagyan na kapakapipya ginawa niyan na mapapunutulian. Nagyong ko tatao na kiyasanaan din ito kaya baluin niya na bukag sabab sang kuto danyan pamili iso miyan nagyan sa sabu sa sasarigan niya na titu-titu na yan penutulan. Nagusa dapat apakaun piaro na yan penutulan. Manabasulangon din namin yan na langon yan mambu penutulan. Sukharata o kapamaganta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghibah قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam ko mga sahabat yan. Ino katawan niyo o anto na ikapamaganda. Na ayan isumbago mga sahabat na tigiran na su Allah imatauron agususugu Allah. Tigyan asukalo yang kako pagaring ka ko ipagkugudyan. Tig mga kasahabat may kasupituro akan na sisi ko pagariko. Pituro yan, may ko sisir kanyan sa pituro ka na niya pamaganta ka din sa tarutup. Na may ko daon na kaya tempuan kas kanyan. Ginan kiyaw sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangkot na kapamaganta ayat ginaptiro na kapamaganta na sukalo yang kakutaw sa Marta upama ko katukawinian na pkurata ginawa niyan upama ko sir ka na patuon ka to na sa maloy kuda taruto si sa ginawang ka na pkurata ginawang ka na adna minisya upama ko benar so iniya loyak nun. Natigyan na niya pamaganta ka. Natigyan na di benar. Natigyan na kaya tempuan ka sa kanyan. Palaya din ito marata at yung kuta dua. Yang kaya ka pamaganta na niya baluy na sakit sumyang belaid na ko kapagingad ko sabad ko mga tao ada sa butiran ko agama na sisiran na pagpun ko dirandikan bibitiray ko kapamaganta. Naruiran pa na kupakauladi ko look o orasiran so kapamaganta. Nasiran pa na mata so bitirayran ko kapamaganta.
mipantagay si kupuso amat gas. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تكثر الكلام بغير ذكر الله لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي. Pitur Rasul sallallahu alaihi wasallam adinyu pakapendaklah sukaturu akna batadun-tadun ku Allah. Kamata na sukadak lukaturu akna batadun-tadun ku Allah na ipupekat tegesupusu nasu Allah na ayamawatan ku mga manusia sa ayamawatanun ku mga manusia sa alungan na mauri nasu makapupusu sa matga sa puso. Pitur Rasul sallallahu alaihi wasallam adinyo pakapendaklah so mga katuru akna batadun-tadun ku Allah kana bapudi-pudi ku Allah kamatan asukadak lu katuru akna bapudi-pudi ku Allah na ipupakat tagasupuso na so Allah na ayam mawatanun atau si salungan na mori na so makapupuso sa matga sa puso. Mahurip no Allah, madaklanan ko mga manusia, agyang kanan, akapigilang ayran ko mga orasiran, o kang bibitiarai, kanabataduntanan ko Allah, kanabakisugun ko matya, nakanabakisaparan ko marata, kanabakusbaya mga bitiara, madaklayabu, adiran din bibitiaraan, na so, o kapangimpuruan, suwaya mananyan, na kapanakabur o di na kapamagindiga sa tamok agu kadakal na gusto sa lakosan. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam adiyang kaya katuru sa sadna tigil sa makanggulaw lasang kaya dua na inakwak nun sa surga. Sa makanggulaw lasang kaya dua apagaluin tanus ang kasabdan Rasulullah na inakurun dun Rasul so kapaka surga. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadman li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu al-jannah. Pitur Rasul sallallahu alaihi wasallam asadin sa tao ako niyan rakan so paglatan o dua mudulian na ako niyan rakan pen so paglatan o dua bubunian na ako naknon mambu susurga. Mana ini nasa din sa tao itakisiyan so dilayan mana so katuruyan na baluin yan bilang ato ginawa niyan ko kapananaruan. Na gunggun niya na ginawa niyan ko katuru ang mga rarata. Na ipakadua niya nun, ako niyan ko Allah, adyang ko to, aurat yan sa dinyan kapakasilay. Nasu Allah Ta'ala, na pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam, inakwak nun din, mambuso surga. So karata o kapamaninta. Sukarata o kapamaninta. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala awladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajib lakum. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam adinyo pemanintaan sa mga ginawa niyo. Udinyo pemanintaan sa mga watayo. Udinyo pemanintaan sa mga tamukyo. Gu pananggilay niyo so isa ka oras ko Allah asa din sa pemangninon na imbray niya nun.
Gu sa pemangninya nun na terimanya. Sama dengan na ini safar Rasul sallallahu alaihi wasallam adyang ko takaple mau tahu ko sa ginawan yan ko kapamaninta. Ika magatus agul 50 sa sangkaya mga hadith na sukapan alamat. So kabaliyo tahu masalamatan. Ay manan yan nasutaw mabubaya manalamat kung yang ang gulaw-ulaw sa mapya nabiyantugan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Usama bin Zaid radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kasatau adun makang gulaw-lar kanyan sa mapya na turunyan kumyakang gulaw-law sa mapya abala sangkaw Allah sa mapya na saben-sabenar amya kasampai si ikut itu masalamatan. Amanay na sadin sa ibgir kau pagaringka tunganaingka ayamanan yan na anta kabulaw ka imbagay niyan ka kamapian, imbagay niyan ka mapia, na itundugun kaon na balasan kayaw Allah. Udi na punalamatang por kaya, na sampurna na so Allah. Nanda di kang gulaw lang karo, na mimbaloy kad na tao masalamatan, na gumimbaloy kad na tao malay tadem. Sukan dua ku muslim kin duan ki pamangnin muslim ko datariana muslim kena ba makadudar pa ipamangnin ka so pedka di ka no makadudar pa geng ko ta kini pamangnin kaon sa kena ba ka no makadudar pa na mo tanutu ko ka pakilay-lain mau tanutu ko ka pakinagan natatarima anutu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pembetulan mga Arab sa du'aun ala dhahril ghaib. Pangni di makadadar pa so ipumangning ka. An Abi ad-Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak wa laka bimithlin. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam da uripen muslim ay pupamangninyan supagarinyan di makadadar pa inunta na turo ng mga malaikat agu bagian ka sudatar o ipupamangnin ka. Mana ini na sangkot aki pumangnin ka ko muslim udi na ginawain ka pagaring ka tunganain ka di makadudar pas kanyan kaya buha sumasaksiun na su Allah o sa mga malaikat to Allah na paturoon ng mga malaikat ay pumangniamis ka mambu sa sukip pumangnin ka ko pagaring ka na ipumangniamis ka mambu sa datar sakit pumangnin ka ko pagaring ka. So, kalbihan, nagusubantugan, o katimu-timu sa pantag sa tadem-tadem ko Allah. So, kalilimod, ay pupusay nun, so mga bantugan wa Allah. O di naswagamaw Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Bitiru Rasul sallallahu alaihi wasallam da asagurumpung tao da sagurumpung mga tao amuntud siran diran dipudi-pudin su Allah inunta nalibatan siran ng mga malaikat
Agu itaya kufian kiran sulimu nagu makaturong kiran so katutak na mana so kapipia ginawa nagu so kadaray-rayo ginawa gu ipupangandog siran wallah o makalilibutun ang mga malaikat. Ituro Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sa gurumpong ang mga tao aw kiuntod siran adiran dipudi-pudin su Allah inunta nalibutan siran ng mga malaikat gu itaya kupikiran o mga malaikat sulimu Allah nagu makaturong kiran so katutak na mana so kapipia ginawa agu so kadaray-rewa ginawa gu ipangandog siran wallah ko makalilibuton ko mga malaikat. So kaya bantu ko Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko kapudi-pudi ko Allah. An Abi Musa al-Ash'ari عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ibarat utaw adinian ditedentadman su Allah nagusu tau adinian petedentadman su Allah nadatar uyag-uyag atau agusum yatay. Manunyan nasutaw lalayon yan di pudi-pudin su Allah ko gagawi daundo naskan yan naupama ko manusia nawiyag-wiyag ada saning-saning yan. Nasukman su tao adin yan ilalayam sa ginoon yan so din yan di ka pudi-pudi ako Allah o kapit kagabi na diyang ko tataw na dataro manusia amyatay nagyutin bidang aguso ayaman yan narupaan o tao lalayon yan di pudi-pudin su Allah naguso tao din yan pudi-pudin su Allah. Gumiyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ni pantagai ko ang karugni ko mga tao makay ituay sa datarian manusia. Si salungan na maurin niya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في إعراضهم. Miali Rasul sallallahu alaihi wasallam aguni ko mamairadaku na siyagadaнаkan apagtaw aso mga kanukuiran na mga galang na ipagkakatiran ko mga parasiran aguso mga rarbiran pitiro akong aantawa siranaya hay Jibril na pitiro yan adinan sa mga tao apukniran sa mga sapu o mga manusia nagupumbina sa aniran so mga menangiran ganan man ini nadiyang ko ta mga tao na piyakakuno ko Allah Ta'ala sa tumbaga na piyakagatlian sa mga parasiran sa pukukot niran sa taman sa ayabon nilang bunatulan naguso mga rarbiran na pukukot niran ito nagyong ko ta mga tao na ini si Rasul si ko Jibril na tiginaginan sa mga tao pukniran sa sapo mga manusia managinan sa mga tao ang mga papasay kapamaganta ko mga manusia naguginan sa mga tao pagpakaitoniran sa mga manusia na ipugbabairan sa mga menang o datariran ng mga manusia.
Ini sa paru Rasul sallallahu alaihi wasallam jeng kanan sugumaan na ipugalo ka ko datar ka ang manusia. Jeng kanan nakapangalwalo sa guman na langwanan ang mga agama sa dunia. Gusto langon no mga mampunay sa akal sa dunia na di sa parirananan. Na sampurna yan na sumyapat na suagama to agama Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silah falaysa minna wa man ghashana falaysa minna. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam asadin sa tao aarangang kami niyan sa gumaan na dir kami danapad at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia kundun pagumatan at tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usad na tigian sa tao aniaya ang kami niyan na dir kami danapad at tigo Rasulullah. Diyong kota mga tao, mga tangan niya sa mga patamutamukan, mga tangan niya sa lupa, mga tangan niya sa ayamanan yan natamok, na di mga taonan na di nanan pugumat no Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa tao, arangang kami niyan sa gumaan, nadir kami pod at tigo Rasulullah. Usa din sa tao, panalimbutan kami niyan, nadir kami din pod at tigo Rasulullah. Gayip man na diyang kaya magato sa ikalima puluh pito ahadith na manunumpang ay sangkoto pito ang mga aladusa. Pito susun ang mga pupuro ang mga aladusa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hiya? Qala الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وآكل الربا وآكل مال اليتيم والتولي يوم الزخف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pananggila inyo supitu ang mga aladusa. Tigiran ang mga antunaw to ya Rasulullah. Na pitro yan, asuki pa na puton ko Allah. Gusto ka pa nga tao. Na gusto ka pa kabunwa ko ginawa. Maanakaw tanga ko niyawaw tao, ada kabnar kaon aniyawa. Gusto ka na ko utamok awata ilo. Na gusto ka na ko pitubuan. Na gusto kapalaguy sa maidan kudi katido mga Muslim gusto mga kufar. Na gusto katempuy sa marata ko mga babay ang mga mu'minat sa marata agalabak. So kini sa paraan Rasul sallallahu alaihi wasallam ko kapamagtunga. Diyang ka na nakapamagtunga na adna miyatuunon ay ni sa paro Rasul sallallahu alaihi wasallam na adna mambuwa kakapakay niyan. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qal وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam igirat telu kanu katao na di pupumagtunga so duang ada makasabot so ikatlo taman sa misa usiran kumadaklatao uba marata aginawa o isakiran. Ama na ini na igirat telu ka mata telu katao so mamagunuta na panang gilay uduon katao basiran makapagtunga. Sigurado din pengandam suikat teluiran. Sigurado kesakit ginawan yan.
sa upama ko basiran maka kisaw sa madaklataw nakapakaiden makapagtungasiran kagya misa sa usiran ko madaklataw. So kini sa paran ko katutulaka ko paglatalatan o mga Muslim. An Abi Ayyub radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam dikepakai ku muslim uban yang tulakan supagarinyan sa kasubraan so telu kagagoi adisiran di makam balaka na peteng kiriano isa na petilisan mambu isa na ayam mapiakiran na pangunaan supunaan sumalam. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam adik kepakai ku muslim uban yang tulakan supagarinya na muslim sa kasubraan so telu kakagagawi adisiran di makam balaka na petengkirian isa, na petilisan mambu isa, na ayam mapiakiran na su penguna kasalamanyan ko pedien. So karata o kapakasisimga. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تورد الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله بكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اترك هذين حتى يصطلحا رواه مسلم. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam aso mga amal o mga manusia so mga simbo o mga manusia na ipupuru sa langit ko Allah ko uman alungan na isni nagwalungan na khamis na prilaan Allah ta'ala so uman itaw asar kadinyan ipupunakutos Allah sa malakbo. Inun tabuso tao, ado na padiyan, amatatago ko paglataniran, aguso pagarinyan, so simukata, adisiran kumbitirae. Naturuno Allah, aaway niyo adunan, katao, sa taman sa disiran magumpiyae, na diya konsiran perilaan. Allahu Akbar. Gumialoy pa no Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipantagop nai ko karata o katutulaka la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 faman hajara fawqa 3 famata dakhala an-nar. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam adik pakai kum muslim uban yang tulakan supagarinya na muslim sa kasubraan so tulugoi nau kapantag ya kapatay ay tutulakyan supagarinyan na pakasulad kun naraka jahannam. So karata o paririmar na gusto mga pangangatao, na gusto mga pangingilay sa kuris. Ang Safiya bint Abi Ubaid an ba'd azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man ata 'urrafan fas'alahu 'an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Rawahu Muslim. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam sadun sa tao asumong ko paririmar. Mana paririmar na pangilay sa kuris o di na pangangataw. Na pangingisyan yan kung anin na urian yan na peratian yan na di din terimaan so sambayang yan kusulad 40
gawi. Sa tao asumong ko paridimar, udi na pangingilay sa kuris, udi na pangangatao, udi na pamumulong ay pagampit niyan na so mga salakaw ko Allah, dataro mga jin agu sa salakor. Na pangingisiyan niya nuto kung anin, naurian niya na peratian niyan, na di din terimaan sa sambayang yan, kusulad 40 gawi. Hadis ay kamaga to sa 63 aginan so kapanarapas sa sulda masjid ko mga barasambayang. Ini sa param Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi al-Juhaymi Abdullah bin al-Harith bin As-Simma al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam au katawaibu utau apaterapas niyan su hadapan udi sesambayang o antuna idusan yanon nataral birun abadin makatindig sa 40 di katawan 40 ragon o 40 gawi o 40 nalunan 40 lanulan mana upama ko katawiyang ko tatao apo penerapas niyan sa hadapan o mga barasambayang idusan yanon natumo abadin makatindig makananayaw sa 40 ragon udi na 40 o kawalanulan udi na 40 gawi genen itaman akini pangalakum Rasulullah sa kanan karata o kapanarapasa ko mga barasambayang igila manutu tetak nasiran ko mga sambayangiran nagusto ka pagpamakin ganairan ko mga bendingan ko Quran nagusto mga pudi-pudi ko Allah. So kiyata plisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga bayot aguso mga tamama. Yuto so mga bayot ang mga mama adim babay na gusto mga babay adim mama. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam pimurkaan o sugu Allah so mga mama dimbababay gusto mga babay adim mama. Diyanan pimurkaan o Allah, pimurkaan o sugu Allah. So mga mama adim babay na gusto mga babay adim mama. May pantagay ko kapatiyo ba Allah Ta'ala si ko urip niyan. An Anas bin Malik radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam ay Rasulullah nakabayan ko urip niyan sumapya na pakiunan niya noon sa dunya sumargan na igira kabayan noon sumarata na taalik niya noon so siksa yan sa alungan ammauri. So, kabubaliwan niyat, pipupuruan aku kumanu Allah Ta'ala ko mga urip niyan. An Abi Bakra,
نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam airam yakam berat mua sudua muslim arrakus pedangiran mana petido siran naso miamunu agusubiunu napaladen si ikun neraka. Pituru akan mana apituru Abi Bakar aging kutu amiamunu na marayaga katawirom sa pakanaraka. Uwi nenu tusubiunu intu pakanaraka. Napitiru Rasul sallallahu alaihi wasallam amatanas kanyan na mananaman namar mampu sa kabunuan yan kupedien. Yutu itaman na kabugrad yung kutan niat ayabuo kaya pakanaraka at yung kutu